Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 166 of the Afrikaans translation of the Holy Quran, the Heilige Quran by Imam Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 166. Hoofstuk 8 Vrywillige Gawes, Surah 8 Al-Anfal, afdeling 4 van hoofstuk 8. That's a wonderful thundering sound. I don't know if you can hear it. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And we know that Ra'd alayhi salam is in charge of thunder and rain and so on, right? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a rain full of blessings and barakah. Ameen. To fill the rivers, streams, dams that we can see and those that we cannot see underground, right? Muslims sal die bewaarders van die heilige Kaaba wees. O julle wat glo, as julle bewus is van Allah, sal hy aan julle 'n onderskeiding verleen en julle foute uitwis en julle beskerm. En Allah is die Heer van groot genade. En toe die ongelowiges planne ten julle beraam het, om julle te vang, of dood te maak, of te verban, en hulle het planne beraam, en Allah het ook 'n plan beraam, en Allah is die groot beplanner. En toe ons tekens aan hulle voorgedra is, en hulle gesê het, ons het gehoor. As ons wil, kan ons iets dergeliks voortbring. Dit is niks anders as die stories van die ou volkere nie. En toe hulle gesê het, O Allah, as dit werklik die waarheid van U is, laat dan klippe uit die hemel op ons reën, of gee ons 'n smartelike straf. Jaslik, kyk hierdie mense. Maar Allah wou hulle nie straf, terwyl U tussen hulle was nie. Ook wou hy hulle nie straf nie, omdat hulle nog kans gehad het om vergifnis te vra. En watter verskoning het hulle, waarom Allah hulle nie moet straf nie, aangesien hulle die mense, die heilige Kaaba belet, en nie die wettige bewakkers daarvan is nie? Slegs diegene wat opreg is, kan die bewakkers daarvan wees, maar die meeste van hulle besef dit nie. En hulle gebed by die huis is niks anders as 'n gefluit en 'n handeklap nie. Smaak dan die straf, omdat julle nie geglo het nie. Voorwaar, die ongelowiges bestee hulle rykdom om ander van die weg van Allah af te hou. Hulle sal so aangaan totdat hulle baie spyt sal wees. Dan sal hulle verslae wees, en hulle wat nie glo nie, sal in die hel versamel word. Sodat al hulle sal in die hel versamel word, sodat Allah die bose van die goeie kan skei, en die bose die een bo op die ander sal plaas, en hulle saam ophoop, en hulle dan in die hel werp. Hulle is werklik die verloordes. 166, 167, chapter 8. Stay well, look after yourself. Join me in the next episode as we continue with the Afrikaans reading of the Heilige Quran
by Imam Baker. Please get your own copy. Contact the IDM, free copy from the IDM, and all of these free copies. IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 021 Cape Town 6844 606, Pretoria Shwani. My complimentary copy, I got it from Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers, who obtained it from Muhammad's Hardware 012 374 6102. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Please remember to share, to like, to subscribe, to follow, and remember to share with others, because the more you spread knowledge, the more light you are imparting onto a world that has been enveloped by evil and darkness. Stay well, look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.